салом алейкум бародаро. Ина 5 та телефони 800 ман 900 ман A20 аси гирифтаги бародаро. Ина тамошо кунин. Samsung Galaxy A20 нархш 750 сомон бародаро. Ина тамошо кунин. Марҳама. Наиш Redmi Note 8 нархш 900 сомон. Наиш Tecno нархш 1000 сомон бародаро. Ина тамошо кунин. Я бародаро телефони 700 ман 800 ман каминака. Наиш A21 нархш 800 сомона. Ина бародаро марҳама тамошо кунин. Наиш Xonray нархш 1364 1364 телефон сасаниш нава ин 1300 сом бародаро тамошо кунин. Нарх мо телефону бародаро бо хаварше ки наиш iPhone 13 Pro айна наиш я 5-6 тамонаге 1600 пачка кадом мехарин доставка плюс дешаме да дохтаро ҷам хеле истифода мебарайна 1600 сом доставка бепулайна бародаро марҳамат. Набой телефонро дорем на Xonor 50 дорем лавош қачидаги бу. Лавош қачидаги 3500 сом на Дамаска беҳад қиматан. Наиш Redmi Note 7 700 сом на бардар тамошо кунед. Наиш Xonor на айна. Иш 1164 кадом то мехарин доставка бепула 25 на вилоят Хатлон. Шартуз Консангир Куйбе Ҷалдин бахи любой ҷо доставка бепула бардар марҳамат на. Номер 9 89 89 18 бардар.